Samla en langsawian Secretary Education Cell jog hanya Tribute Council. Ulai tu baki dan kisamla pule ki bom pachim layo eka scholarship kabade hapo ka umbrella scheme jong snem arajar arajar apolai. Habai keren berunong tok kubor usamla en langsawian ulai tu baki dan kisamla ki belapun berpentip syau bahadu menta kim pachim layo eka scholarship kumbaki weipat kisamla pule ki layo belapen poi lembaki bang nakau jongki. Ulai tu bakat kum ke jubab lembaka RTI kaba ulapan nakatna tribal ministry. Letu baka sarkar pedang telah dapat pelaj hispa asal pendrukulur ke scholarship syaka sarkar jela. Haka baka sarkar jela ru au benai beladab kalau dapat penbena berpelaj ru syaki bang akau jongki samla pule ki badai hau banyo. Uletu basan pawa 20% ki beladab banyo batsakumba 10% EA ki samla pule ki pachim layu lut kabamut mementa katega 10% lan neshi pawa tam kapisa kadang don haka platingka jongka sarkar jela. Susu une usamla ulabu jingkeliru eka sarkar jela. Lembaga tenar education baka jing bahadu menta lalai tayo tam kam pachim lala ban pelai lut ika scholarship syiki samla pule. Ulong belada ka sarkar jela kam la ban pelai lut lan depan poi ika scholarship hapo ka tayo syaki tu ki samla pule ki bom pachim layo. Kasangi kan sashim da ki weipat ki senjam ki bateng ban penti kena bashispa na kashispa % ki samla pule ki de banyo ika scholarship. Kumka HOC Education Cell hadin ba ngila shim ikisenjam badai bat ka scholarship kata ka post betul scholarship ka badai ka apa ka umbrella scheme joki kena bersama puli joga jela kembali ba haki menai ke beradab ngila shim ikisenjam mat pitikna ba ka scholarship ka badai pending joki kena puli joga ni ke jela kedai banyo nak mardo ban ba statement mention benai hadin ba nakaliang joga HOC Education Cell ngila penbena yaki lat jingiki batinge balada kesukar kempelai madoy ya kata ke scholarship kepada jongki kena nak ka session arajar arfuar arfulai kamlai bador nakaliang keseng ya dab ban berngam ban bi sesurak rengi sungu komen pat ba ngili last month ban nakaliang ka office jong chief minister ka pelai ka statement ban pedi pai ba nakaliang jong ka central government kala release ya kata ke central assistant Chapo ke Jalan Meghalaya. But hadin jong kani kumbuai niki nangilam jong ka HOC Education Cell. But kumjuru kumbuai niki nungwat RTI ngala dep bonwat ya ka RTI kebedai buat scholarship jong ki samla pu jong kani ke jela. Bantip katnu nakaliang jong ka tribal ministry kala pelat ya kata ka central assistant. But katkum ka RTI ka banga ngalayo ding baka tribal ministry kiba hadin ka reply ka bang layo kala pedi ba nakaliang jong ka tribal ministry limba kata ka central assistant jong ka ni ka umbrella scholarship nam taki kena bersama puli jong ka jela kalong sispa sa pundri kulur nakamta kata ka session arjar arfuar bat arfulai but habang alakali nakaliang jong ka tribal ministry hatu kala pelajam ya kena ka sanction amau par ka jubab ro kalong hoai baladap ban pelaj mardor ya kena ka sispa sa pundri kulur ya ka bala sanction namta kena bersama puli jong ka jela ndrai ke bosusi kalong ba hadu menta mende hoat ya si ke nak menurut 10% dari 100% ki samla berki kena puli jong jela ki layo ekto scholarship rai hadu menta mende nak liang jonga kumu education secretary jong HOC kidang bun ki kena ki ba dang phun nga bat ki badang pentip nga ba hadu menta mende kimpat yo ekto scholarship bat kani ka perlingo nga sikadeye ba balai nak liang joka education department jong sukar jela kamla pelat yang mardor haba nak liang jong ka tribal ministry kadap ben release sekali ka among ka belong sispa sa pendrukulur kai kejinge ka ba haduk menta larang ikan naduk ka mensimbenai haduk menta datang bekala kalaya light tayo but belai ka bu jinge haduk light tayo ban pelai mador di kata scholarship syaki samla beki kena puli jo kejela kamtam ngi ba menta ki kena berki college kila pelong ki kelas but bebun ki kena kila dongkam ban siwi kata ka admission fees but ki fees beper namta next semester hendrai haduk menta mene ki bebun ki kena kidang ut kidang nam kidang betip ya keseng bakin pak yo satia ka scholarship kene ka penbitar ka keseng namar bang hakatuka last press statement ka bangila peni ka bangila penbi kalong ba ka sokar ka ban pelaj mador dia ka scholarship segi samla bagi kra puli jong ka jela po artyo rengi ban kalian jok sokar kam simkia mador ban pitikna ba sispa nak sispa ki kena kide banyo ka scholarship bat kene hi ka penbitar bat islo ba lingba kenika prestatement ka bangia penmi taksi sa sisin gentu ban ngidawajor ya ka education department ba hapo menta tayo ban
kali ban pitik na ba kitu ki kena bi sama pulih ki bumpat yo ya kata ka bahas scholarship hapok kena ka umbrella scheme ki ban yo mador bar ki ban pinpoint no ban transfer na kata ka among sabaro ki kena bi sama pulih jongan ni gejala kani ka arti ay ka bangal file sa tribal ministry kade bangal file ha bunai Disember ray nomor baga selamplat ka jubab ngalayo pedang ni hadin pedang bena jung January ray hadin ba layo ban pedang kena ka arti ay reply ngala sungo komen nomor bang ibo nakaliang chief minister la pelat ikto ka statement ngala krimen scam ba ganum kamdo kamsu nga ban that lani kamdo kamsu nga ban batay halor kini ka RTI ka bang liyo nomor ngala krimen scam ba ngit scam ba nakaliang ka sokar limba education department kan pelat nya mador ya kata ka sispa sa pun keluar sa baro ki account jogi kena andrai hadu umta mende ngintip ka daw tenrai ayu ka bala pelong bat ka ba penslam ya ka tenat education department ban ka pelat ya kan ka pisah ka berangsa sabaro ki akong jong ki kena bi sambung pulih ki berehok ka bah jong ki bakinyo nakaliang jong ka education sal jong ka HOC ko bagi leyang ngaduk ka sedang bangi dawa nam ta ka hok bat bepitika ko hok jong way tot way samla bat kena pulih jong ka jela ki de banyo ka scholarship balada kumbang laong bat kumbang kran balada hapok ka sityo lada dangdam gi kena hi ba puntip nga sangi sa kasang bakim pa yo ka scholarship ngiman si bangin hapat ban sem de kiwei ki sinjam ki bating ya kanang ban pitikna ba sispa na sispa kata ka scholarship ka ban pilot sa boro ki kena kumbala mang daga sokar India